Back in it in hier. Maak 'n gat groter waar ek. Is nog aan? Nee, Arie, gaan weer terug. Net anders dan aan de slag. Dit niet meer. Stuck. Let it go. Thank. Bounce it. You two guys, keep your sticks that way. Here we go. Don't you freaking dare. Come on. Yeah. Oh, for fuck's sake. Not a very big fish though. Oh, was it Keith? No, he's not there. Shit, come on. Yeah. Either that. I hope the uncle tips you well for that fish, eh? Tipping on his nose. I watch my tip. Shit. Reel! Je aanzak. Bring it in the cup. I think I've got your. You mustn't jerk, you must just wind, eh? He'll come and sort you out. You got a gaff? You got a gaff? I'll gaff it. Just let Lang go. Just let Lang go so this oak can pick it up. Pick it up. Give me the gaff. You what? Pick up, Lighty. Actually, no wonder my line got slashed. Is that a combined egg or just you? I don't know, by me. Sorry? Give me the gaff when you finish. Can you still feel the fish on there? Yeah. No, you got a shark. Oh, no. Lovely. That's a nice size there. That thing boxing you. You need to whine. You mustn't stop. Shark's gonna take you. Whine. Go. Whine. You need to whine. Get it up. That the rod won't break. The taste won't break. The rod doesn't know what break looks like. Go, Leonardo, go. Go, Leonardo. Go, Leonardo. Don't stop. Go, Leonardo, go. Gooi. Come on, faster, bro. Here he is. Here we go. Slow down. He's bigger, actually. Oh, wow. Show. Wow. Yeah. Well done, Leonardo. Well done, Leonardo. Do you paint? Yeah, Do you paint? he colors, yes. He does Crayons? He sketches. Yes. Straight in there. Definitely not a shark. Amberjack, eh? Oh, no. What? Yeah. There's a shark in it. Shit. He wasn't attacking anyone.
There we go. There we go. There we go. En 'n babel. Ons man. Mooi, mooi. Yeah. Oh, it's 25 centimeter, there's a measurement in front of you. That one should make size, eh? 25. Is it 25? Yeah, for that species. You see that Oh, species? it's a different species. That's a different species. The red fish is 30. Ja, gaan kon ek daar nie gehou het. Sit hom op daai bar neer as jy moet neersit. Voor jou? Ja, daar. Hey, kom maar gehou het. Kon nog gehou as jy weet nie. Who said he must whip it out? Please not in front of all of us. So Shorty is off today. He just absconded. I think that fish of yesterday fucked him up a little bit. He was working like 2 weeks, double trips every day. So yeah, he deserves the off. So Sien nie so. daai moet 30 wees. Okay. 30. Jy begin van die measurement af tot die einde van die kop, einde van die ster. Amper Hey! 34 reg. Ja, 34 reg. 30 cm is size. Okay. Ek het nie gejoke nie. Dat je werk. Ja, Jy ken die storie van die kruiwa? Hè? He's coming up with my. Daai katrol moet nie chi chi chi. Hy moet chi 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 maak. Ja. Abon. Put him on the deck. Okay. Not into the eye, huh? 750. Let it go line a bit more. Okay, now pick your stick straight up. There we go, reds. Is that a red stick? Yeah, bring down, Tom. Bring down. This one. Ja. 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 Yes. Oh yes. Straight forward, straight up. Okay, bring it down. Let go line. Put your rod in here. Yeah, wait. Hier is lekker bij mij dan, hè? Ja. That bronze bream is a nice eating fish, eh? The brown one. Very nice. Like it just untangle here. Oh shit. Just pick it up. That's a big boy. Let some line go through. There we go. That is my last cast for the day. I'm saying it's the last one for the day. It's a good one. Hey Brandon, dit is een nice one. Ook een soldaat hierdie. Ja.
Ek is soldate, flip. Ek complain nie. Goeie geveg gegee. Takes good day for the people. Oh. 5, 6. Hey. Hey. You're dead. Shush. What's happening, Brandon? Hey, Zach. Zach. Yo, wat hier? Wat jy? 5, 6, ek sien dit seker nie. Wat jou? Daai reuk. Dis my, hulle bel my op die satellietfoon. Bel hulle my tussen Madagaskar en Mauritius. Bel hulle en sê vir my, dis 'n Rodman's 1250. Bel hulle en sê vir my, die spoed wat ek hardloop is te vinnig vir die fuel consumption. Ek het nie genoeg fuel om Mauritius te maak nie. Toe sê ek vir hulle, ek is op 700 rpm, ek idle. Toe doen ek 23 knope op idle. Toe trek hy 2 se klone. Toe hardloop ek tussen die 2 se klone deur. Toe trek hy my. En ek gaan. En daai ou, sy naam is Nicholas. Hy is die hawe meester van Madagaskar, Rio Tinto. Daai ou se sailor. 4 dae met hom gespandeer. Wys hy my ewig die synoptic chart. 7 dae vooruit synoptic chart. Hoe nader die kyk as jy op die chart het mos daai lyne. Dit is jou wat noem hulle dit? Dis jou pressure lyne, verstaan? So 1015, 1012. Hoe nader hulle mekaar is, so sterker is die wind. Hoe verder hulle uit mekaar uit is, hoe swakker is die wind, verstaan? Ja. Dit hy my refinery details van daai ding geleer, verstaan? So as ek sien dat ek gaan op Windfinder, as ek sien hulle minimum en maksimum wind is 5 knope uit mekaar uit, dan weet ek hulle is nie seker wat die wind gaan doen nie. Dan gaan ek op dinges is in, daar's 'n Voyager. Dan gee vir jou 5 dae se synoptic chart vir jou. Dan lees jy jou synoptic chart. En daarvan af maak ek my call. So hulle sal sê, kyk die wind is kak, dan sê ek volk julle, ek gaan see toe. Verstaan? En die ergste wat kan gebeur is, jy kom by die hawe se mond, dis jou laaste call. Op die hawe se mond, as jy weet, dis dalk 'n dag wat nie lekker kan wees. Dan kom jy by die hawe se mond, dan vra jy vir die kliënt, is dit aanvaarbaar vir jou of nie? As dit nie lekker is, jy gaan ons terug. Verstaan, want jy betaal 'n klomp geld. So, maar ja, 90% van die tyd is ek reg oor die weer. Soos gister, die wind gepomp in die dag. Toe sê die ouens, nee, kan nie aan gaan nie. Ek dink, fuck dit. Toe laat ek, toe drop hy wind 5, toe drop hy wind. Toe het ons 'n fantastiese aand uit op die see gehad. Wax on. You told me just to go between the motors race, and why did you show me they're not in That's a good one. Ja, bronsbream, both sides. Nice, well done. No, I don't cut that one. Cut a smaller fish. Lucky, isn't there a smaller fish? You want to cut up a nice fish there? Give him a smaller fish to cut up. I've got one, I'm cutting now. I'll give him one time. He'll give you a fillet. Yeah. A vogelfish gevang. Yeah. How many vogelfish have you caught today? Probably about 10 now. Going. 10 vogelfish.
There's a quota limit on focal fish, eh? Oh shit. That's not You got your quota now. Ons was in die plek wat ons was gestasioneer in Bouma, né? Nou ek praat nie Frans nie, ek lees nie Frans nie. Nou gaan ek toilet toe en ek sien teen die muur, hier's 'n emmer hier langs my. Dit's 'n deksel. Dit lyk asof jy nou, weet jy, sanitêre goed daar moet insit, verstaan? Dan is daar in Frans is daar geskryf en elke oggend dan kom die cleaner daar so dan vloek sy. Ek vra toe vir die ou, jy weet, wat is die storie met hierdie ene? Toe verduidelik hy vir my dat die Kongo het nie 'n rioolstelsel nie. Hulle het jy doen jou besigheid in die toilet. En as jy gat afvee, dan moet jy toiletpapier in die emmer sit. Dan is daar 'n trok wat verbykom. Elke oggend kom die trok verby, dan tel hy almal se toiletpapier op, vat dit na 'n incinerator toe, dan brand hulle dit. Die sewage gaan direk in die Kongo rivier in. En dis waar hy prons eet. Dat makes no sense. I don't know this hackers. Ja. It's so good because they eat so good. It's a nice one. What's the first guy like? What fish is that, man? So let me try this one. Dis 'n mooi ryvis. Put your fish somewhere, not on the deck. There we go. Engelsman. And that is a nice one. that one must be 40 centimeters, right? Oh no. Should make it. Hierdie ouens aan die regterkant moet ophou fokkelvis vang, hè? Ons probeer daai spesie uitvang dat hy absoluut nie meer daar is nie. It must be an extinct species, that fokkel species. For the guys that don't understand, fokkel species mean it's coming up with empty baits and no fish on. That's Samoyed. Bring him and Sangkar. Bring Sangkar. Open line. Let it touch the floor. Lovely. I'm finding one of those again blood now. Are you enjoying yourself? Are you enjoying yourself? 100%. 100%. 100%. That's a good Lance. Like a stick in pass lekker. Nie besef dit is so baie harde werk hier, hè? Ja, ek is 'n bietjie uit. Dit klap my nou heavy. Ja. Ek dink die ou ballies moet saam staan en die regering 'n bietjie vasvat. Hulle wil nie hê ons moet met elektriese katrolle vis nie. Serieus? Ek het 7 van hulle, die regering sê dis illegal. Ja, wat? Kan al die ou ballies fucking elektriese katrolle gee. Jy druk net knoppie. Jy mag in elk geval net 10 vis vang. Ja. Verstaan? Wat is die verskil? So hoe jy dit vang, Ja. is jou storie. Kom die kant toe, nie op sy lyn nie. Tel op. Looks like it. Buddy, just so yeah. Go forward, Lighty. Tel je stok op, dat er onder deur kom. Still winding it. Must I take that rod out the way? Huh? Yeah, hello, What the heck?
Another one of those lekker albacores, eh? Ambers. Hey, lekker man. Ander mense besig is van my ook, ja. Wat moet jy sê? Follow it. The runs like an albacore, amberjack. Follow it, come back to the boat. On the gap, no? That's a beauty. What did he catch? That rod's gonna go in the the water shoulder. the fish pool, right? Where? You just hold your rod. You put it in the front center now. Oh no, that's the Englishman he caught. Englishman. Okay, I'm still trying to link it. Wat ek hier inkom. Dis is 'n mooi Engelsman, hè. Tel hom op. Righty. Vang jy 'n tiervis? Ja. Weet jy wat is die grootste triek van tiervis? As jy nou 'n triek gee wat 'n ou vir my op die Kongo geleer het, hè? Jy weet waar jy van jou baab na jou hoekse punt toe. Ja. As jy 'n tiervis vang, dan spoeg jy jou hoek uit, mees van die tyd, 70% van die tyd drop jy. So wat jy doen is, jy verkort die afstand van die baab na die hoek toe, jy moet hom veil, fisies veil. Dan verkort jy van daai na so, dat hy 2 mm, jou punt moet net voor die baab wees. Dan het jy 70% land en 30% drop. So jy maak die actual punt van die hoek kom. Ja, jy sien want hy's baie bony. Hy's baie bony. So jou hoek set nie. Daar's niks vleis wat die hoek hou nie. Not enough. Ja. Ek het hulle hier gehad, dan hang hulle hier. Hierso. So. As jy die hoek uithaal, as jy hom so vat en jy druk hom hier, dan byt hy vas. Op hierdie bar, as jy hierdie tou af, hierdie mat aftrek, as jy sien 7 merke van Goliath tiervis wat hier gehang het. Daar by Matadi. Jy vlieg van hier af Johannesburg toe, van Johannesburg af Kinshasa toe, Kinshasa Matadi. Dan gaan vis jy daar waar hulle hawe het, net in die bokkant van hom, is 'n lekker grasperk. 375 meter diep. Dan is daar 'n ledge wat opkom na 25 meter toe, hy is so 20 meter breed. Tussen 4 en 6, dan kom hy Goliath tiervis, dan jag hulle daar. Dan vang jy met 'n Yazuri hierdie babers wat ons het, hierdie seebabers. Jy kry hulle met daai spike in die rivier. Dan sit jy 1.2 meter, 1.2 meter staaldraad, 7. Ek vang hom 2 keer, twiste kom. Sit ek vir my hoek aan hom, 12.0 hoek op hom. Vang hom met 'n Avid 70 pound, Avid, quadruple pound. Ha, papa. Nee, as hy my vat, maak ek boot los. Dan hardloop ek oor hy ledge. Wat is dit? Sand shark. Dan hardloop ek oor hy ledge. Once ek in die diep water is, kan hy my afbreek in hy ledge nie. Kies, dit was fun geweest. Show us the side. Wie's that? Ja. Lekker. Just watch your line, there by the bait-board. Jy sê, hierso hang het af van hoe vinnig jy vang, hoeveel vis jy vang vir die dag. Okay. Kan hom net reg het op. Lekker.